Hmar Chanchinthar ngai thatu hai in reng in chibai thamur tarik ni khat ni lai ni kumsang ni som ni Hmar tonga Chanchinthar team tu Olivia F Tusing Amasan Chanchintlang pui Manipur Chief Minister Pu N Biren Singh in Delhi apan International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking ursun taka mang Manipur COVID-19 ngirmun Assam tui linin zulti ngapan Ministry of Home Affairs anthoka thusuk thenkhat Tamil Nadu pa fa thata haileya EFI thupung AI manga sim COVID surveillance camera Garib Kalyan Anna Yojana November 10 ke seiding Lazarus Chakwera chu Malawi President Thardinga thlangtling ani Tu hin chanchin kim changlemin ngai thlangai ti Zanikhan Manipur Chief Minister Pu N Biren Singh chun New Delhi apana ama rule hin midang panga an fevia anni po hi vungna hullok chartered flight a fe anni Pu Biren hi BJP thuitu hai in mu puidinga fe ania tulaya Manipura BJP sarkar buinale inzoma fe ani BJP thuitu haile National People's Party MLA Pali Hai Sinchel ding chungchang chingfeldinga fe ni takin thulak na chun ashel Ministry of Social Justice and Empowerment Goi Thangpuinale Social Care Ministry SCM Rongbolnale in Kopin Samaria IRCA Integrated Rehabilitation Center for Addicts chun International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking chu ngathal Chorichanpur muna ursun taka mang ani Hi hun hi Sri Lawrence Kapkhenmang MPS Additional SP Chorichanpur le Sri N Binod District Social Welfare Officer Chorichanpur High Khomin an ubve Additional SP Pu Lawrence le District Social Welfare Officer Sri N Binod Hayin thu thatak takel ramle nam khotlang insung misuk setu drugs le inzomin thuril na hunan nei Social Care Ministry a Secretary Upa S Vanlalwala in kumsom thumsunga twi thapai Presbytery in Rescue the Perishing Care for the Dying ti thupui manga SCM Rongbol na le inzomin keynote address apeka Project Coordinator Lalbiak Tluanga in lom thuril na anei Hi hun ser mangna hin employee laya Sintho thatak choi moina nei ania Nurse Lalma Chwani chu Best Employee of the Year in Hlanani Additional SP Pu Lawrence chun Drug sumdong namon pui Golden Triangle le in naite ei ni lein ei khotlanga drug suk bodan ding ei zong angai chun COVID-19 ang bokin drugs le social distance ei sim angaya hi drugs hi sanitizer ei mang ang bokin ei that chimita tool School le college high khom theito pa in shilshri tei tola Sarkar CSOs NGOs VA high le ei thotlang atul le thu ashilsa Manipur Sarkarin tarik ni somthum sangni somni zani zandar saria thusu kasi machun tarkar somni pali lim ta sungkhan VRDL janim sa sample zaruk somruk test hailaya Mi pasari pasal pangale nu mei pani hai chu COVID-19 akai thar musu kan thu ashel hing positive case hai hi district ran Bisnupur apakhat Imphal East apakhat Kangpokpi apakhat le Senapatia Pali anni tuta akai thar musu khai hi state danga inthoka hungwongan ni tu chena positive case musuk tapo sangjani somthum pali anvoi mek active case Zaruk somrit pakhat damfel zat zanga somnga pathum recovery rate 44.81% ani tu hin Manipur puting chanchin then khat Assam tuilin chun zulting apan peya tuilin hin Assam mi pui anui tel ta dingin harsat na namen lo antlun mek Assam State a district somthum pathum hailaya somni panga hai chu tuilin hin nasatakin a chok buita
Tuhin Asama District Parit Chau Tuilin Itok Builo an umta. Chanchin lak ani chen hin Asam mi pui nui som pathum le sing ni hai chu Tuilinin nasatakin achok buita a. Tuilin leya thina tu khom mi som ni pani antlingta ti in Assam State Disaster Management Authority chun ashil. Ministry of Home Affairs Government of India ain thoka thusuk dungzui chun. Unlock 2 phase fepui anita ding. Phalle phallo elo shit dinga poimo chen khat hai. School, college, educational and coaching institutes inchuk namun hai chu thlamur July ni som thum pakhat sang ni som ni chen lakhar zom ding. Online annole distance learning hai sunzom thangati. Curfew hi zandar so man thoka jingting dar nga chen laum ding. Mipui in khom na bigina in khom, in film na, sports le entertainment hai lakhar ding. State government nuya training institution hai chu thlamur July ni som panga sang ni som ni an thoka hong ding. Ami ruk chu Department of Personnel and Training DOPT in Dan Zuiding Standard Operating Procedure an hung sim ding ni in thusuk chun ashil sa. Tuta e hung shil lang hai hi lan kha shi ding hai laya e shit ding apoimo deu hai an ni. Chunei shit jing ding a tha chu hong le phal hai po po khom Ministry of Home Affairs in Dan asim hai zui le zom pum zinga fe pui ding ani. Tamil Nadu a police custody a pa fa nun rong taka soisak an ni leya thado jun ni som ni pahni le ni som ni pathuma thita P Jayaraj kumsom nga parit le anaupa J Benix kumsom thum pakhat hai kha Nadar Christian community an lo ni leya sakhuna thil le ngai bel theiding a lein. Evangelical Fellowship of India EFI General Secretary Reverend Vijayes Lalchun Sarkar lai pui chu police hai sin tho suk that nok zol na ding in thupung poimo takel asim. Jayaraj le Benix hai pa fa hi thado ni som pakunia an mobile door an hong leya Sithan Kulam police hain an man le shentang an ni. EFI nuya Religious Liberty Commission in report apek danin. Thavul February ni som ni pakhat khan hi police station bokahin rongbol tu pastor pasari man an lo nita. Hing hai hi an lu nungzang le an ke hai na takin an lo soi sata shimani. Human Rights Organization hai ngen na leya in thlasuk chaw an ni ti in EFI chun ashil. EFI thusukin atar lang peida na chun. Atlom lem hai minorities le namin nuilem Dalits hai hi hing ang tur tu an ni a. Religious Liberty Commission chun sang ni som ni sung hin ring tu hai lai sukdu dana za som thum pahni atlung ta. India ram mundang danga COVID-19 lockdown sin khom. Rongbol tu pastor le kaushan member thanem takin tharuma beina antuk jing ani ti in EFI chun azik lang bok ani. Artificial Intelligence AI mga sim COVID surveillance camera chu Kerala train station a hai mang aniding. Hi COVID camera hin mishim panglumna body temperature low and thayata chun marks bun le bun low hai khom alo muthei bok ding ani. Kerala hi COVID-19 dauna konga India state laya sin tho thatak ania. UN Komin Kerala Health Minister KK Sailaja malak na chu tha ati lein jun ni som ni pali khan United Nations Public Service Day ya thu shielding in alo fil ta ani ti in the Hindu chanchin bo chun ashil. The Indian Express le NDTV hain an tar lang danin zani zanting darlia Indian Prime Minister Narendra Modi in minute som paruk sung thu ashil na chun Garib Kalyan Anna Yojana chu November thachen keisei ani ding thu ashil. Hi scheme dungzui hin mirethei hai ko ma bufai athlona semna chu anla sunzom peiding ani. Prime Minister Narendra Modi chun COVID-19 shri in zulting apan peilai India ramgir mun chu sarkarin ahun taka ma alak lein ala thashi ani ti in nashil. Lazarus Chakwera chu Malawi President Thar ni in
in thlang na huna akhingpui Peter Mutharika chu 58.57% in ane. Chakwera hin vote 2.6 million mu in Mutharika in 1.75 million votes amuve thung. President Thar pu Lazarus Chakwera hi Malawi Congress Party MCP hai thui tu tak ani. Directorate of Information and Public Relations, Government of Mizoram min Zani Thadaw ni Somthum chonung dar khat chena COVID-19 ngir mon atar langdanin. Positive case musuk tapaw za som nga pakhat. Active case som ni paku. Damfel zat za som ni pani. India rampum hub COVID-19 ngir mon. Zani zandar ku minute som pali chana khan. COVID-19 invoi mek active case nui ni singkhat sangku zanga som nga paruk. Damfel zat nui thum singli sang nga le som sari. Thizat singkhat sang sari zathum le som ni pani annita. Ole khang hai pokha tu ta tuma Hmar Chanchinthar eipung le engai thak thei hai chu ani. Ngai thatu hai hun mangin hoi sengro.